Ka Henyotrep National Liberation Council HNLC hakasngi palai kala pentip bakalathong yu uba temiki lalu kum u vice chairman bathamai kaseng hadin kajing inokam jong usufian Hazarika balajutip ru kum uman bhalang jerwa ya ganela pentip da general secretary kom publicity secretary ka HNLC uba san kupar nontrau ha ukurwo bola pha chikilat pathai kubor hadin ba uba man bhalang uladep ban ai kasiti inokam syakaseng ngisngo komen ban pentip syapi ba usufian Hazarika baju yatip ru kum uman bhalang jerwa ula IT ya kasiti inokam ya kabangila priang da ka jingsngo yatip lem para breu laong uba san kupar ha kajaka jong uba man bhalang uba san kupar ula pentip baka Central Executive Committee kaseng kalathung ya uba temiki lalu kum u vice chairman bathamai nakabanta Henry Banai haba penpau baka jing inokam jong uba man bhalang kan omdon jingta lane kentroin no yakabor bat kinongrim bayang da kaseng uba san kupar uloong kinongrim jongki kinyai ne klem jingkala compare ya ka jingkala hakinong yalam ngikerman baki pat kabri uhnyotrap kinyai peteng ban yeu burom yuba man bhalang jerwa kum upara breu ulong habaken tuwi ka surkar jela bakan kiar na ka jinge sim kabu ya ka jing inokam uba man bhalang uba san kupar ulong baka dei ban sim kya hakmate ya ka jinge kren yesuk kalong kongsan ban sim baka jing inokam uba man bhalang kam dei ban penthut nekta ya ka jingyat ka jinge kren yesuk haba jam syakmat unong yalam jokaseng ban lam khmat syakamit ya kren yesuk unlong no da u vice chairman badang chuthung thamai ulong